Malalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. Re iketle mmogo ka tshedimosetso. The NEC does not characterize the majority of these activities as xenophobic. Motho wetsho mo kgasong eno re utlwa fa komiti khuduthamaga ya bosetšhaba ya ANC e re dingongorego le ditopo tsa mokgatlho wa March and March di a utlwala. Thato e ne le motho o bua jaanong re kgologeletse lentswe la ga Thato o didimetse. Motlatsa tona kwa kantorong ya moporesidente Kenny Morolong a re polao e setlhogo ya ga Thato Molosango ke tatlhegelo e seng kana ka sepe mo Aforika Borwa. The value of this meeting, one, we have been able to find each other, we have agreed on the broad principles, and the team will work on the basis of that broad principle so that we avert a catastrophe. Masepala wa Johannesburg o dumetse go nna le tumalano ya nakwana le Eskom mo maitekong a go samagana le sekoloto sa one sa motlakase. Mo go tsa metshameko, mokatisi wa Bafana Bafana o solofetse go itsise maina a sa solofelwang fa itsise setlhopha sa gagwe sa bofelo sa metshameko ya sejana sa lefatshe. Motho wetsho madume wa mogetso mo kgasong ya rona ya dikgang tsa Setswana tla re diale. Komiti khuduthamaga ya bosetšhaba ya ANC ya re dingongorego le ditopo tsa mokgatlho wa March and March di a utlwala. ANC ya re baditšhaba ba ba seng mo molaong le bafudugedi ka kakaretso ke morero o tlhobaetsang lefatshe ka bophara. ANC ga ya nna kgatlhanong le megwanto ya baditšhaba ba ba senang ditlankana kgotsa go ekgala. Mokwaledi kakaretso wa lekoko a re ga ba tshwenngwe ke megwanto e buang ka ntlha e botlhokwa e amanang le baditšhaba ba ba leng mo nageng ntle le molao. Ebile ANC ya re ga e bone ditshupetso tseno jaaka tsa letlho kgatlhanong le baditšhaba. The NEC does not characterize the majority of these activities as xenophobic, because xenophobic is something that equals to hate crime and is condemned universally by laws of the United Nations. And we believe that South Africans are not xenophobic. ANC ya re puso e ele tlhoko gore megwanto eno ga e tlhotlhelediwe ke metswedi e kwa ntle e nang le maikaelelo a rileng. Fela ba re matshwenyego a tlhagisiwang ke bagwanti a na le motheo. These demands are genuine and these demands are real, and the government is at work on every one of them. The NEC further calls upon the private sector, upon the employers, upon the recruitment agencies, upon every enterprise operating on the soil of the Republic to adhere without exception. Ntle le go supa fa ba emanokeng bagwanti, ANC ya re amogela gore ntlha ya baditšhaba ba ba mo nageng ntle le ditlankana ke e masisi mo nageng eno. We urge our people to balance their actions with the discipline of legality. We cannot fight unlawful conduct in a democracy by ourselves engaging in unlawful conduct. We must together safeguard the reputation, the image and the stability of our country so that we do not end up causing more harm than the harm we set out to address. Mo mererong e mengwe ya dipolotiki, ANC e sweditse go se tsenele conference e rulagantsweng ke lekoko la Aforika Borwa la makomonisi. Tona ya Lefapha la Thuto e Kgolwane Buti Manamela a re ga gona topo e dirilweng ka ga isago ya dikema tsa dithuso tsa matlole a dithuto NSFAS le SETA. Seno ke jaaka DA kwela gore NSFAS le SETA di khutlisiwe. Dingangisano di ka ga gore a NSFAS le SETA di tshwanetse go tswelela di le teng kana jang. DA ya re dikema tse di tshwanetse go fedisiwa ka ntlha ya gore di a palelwa. Tona Buti Manamela a re go na le ditsitsinyo tseo ba di sekasekang ka a re SETA ga e ka ke ya tswelela ka mokgwa o e leng ka teng.
There should be no holy cows in terms of the proposals that we consider that will ultimately usher us into a sustainable student funding model. The model as it stands now is unsustainable. Year after year after year, we've been going to Treasury saying to them, give us more money. DA ga yo ka o ke ka tsitsinyo ya yona ya gore dikema tse di fedisiwe me Manamela a re lekoko le mafega. Minister, I agree with you. There should be no holy cows and there should be no proposal that is off the table. The time has come to replace CETAs with a system that allows industry and the private sector to procure their skills development needs directly from accredited training institutions and providers. This view is anti-intellectual and is not supported by any scientific-led evidence. Mismanagement of funds at these institutions has already necessitated SIU investigations, and recoveries worth over 2 billion rands from the same institutions have already been done. That the billions we spend in our CETAs annually are simply not producing the results that we need. If I were you, Minister, which I'm not, I would repurpose the buildings, or rather, I would repurpose the billions which we use in our CETAs into a national youth infrastructure and maintenance program. Tona o latofaditswe gape ka itshonyonko ya sepolotiki mo NSFAS se jaaka ditokololo tsa botso ya NSFAS di gwantetse kwa kgotlatshekelo go ema kgatlhanong le tshwetso ya gagwe ya go baya NSFAS mo tlase ga tsamaiso ya puso. The Minister of Higher Education appoints the NSFAS board, and the Minister of Higher Education has the right to meet with the NSFAS board at any given time, particularly when the minister or the board or board members themselves believe that there's a need for interaction with the Minister of Higher Education. Manamela o tla kopana le komiti ya palamente ka la botlhano go sekaseka morero o. Makoko a dipolotiki kwa parlamenteng a tshwaetse ka ga tshwetso ya mopresidente Cyril Ramaphosa ya go ikwela kwa kgotlatshekelo kgolo ya Western Cape gore sekaseke setšha pegelo ya panele e ikemetseng ya karolo ya 89 e ka ga phalaphala. Makoko a dipolotiki ka kakaretso a tlhagisitse maikutlo a bone malebana le dikgang tsa gore mopresidente Cyril Ramaphosa o dirile boikuelo kgatlhanong le pegelo. As the ANC caucus, we support the decision by President Cyril Ramaphosa to approach the Western Cape High Court to challenge the findings of the independent panel report. Parliament must now urgently continue with its work of preparing for the impeachment committee by ensuring that its processes with regard to the rules and regulations. We have not been cited as a party in these proceedings. The obvious thing for us to do is to approach court for leave to be cited. Real action is re bona le goreng se modulasetulo a se etsang ntate President Cyril Ramaphosa re bona le gore o batla fela gore nako e tsamaye gore 2029 e tle e fitlhe a tla palelwe ke gore parlamente e kgone gore yona e parlamente re leng mo yona ga ona anong ka gore ka 2029 dikgetho di tlotla e tlo ba ile gore ke mo president o mong le ma parlamente le nna self a gizuru ke tla be ke buile as le loko la parlamente ka mo gore bonang ka teng re bona le gore mo president o batla fela gore nako e tsamaye. We understand that no interim interdict has been applied for, in which case there is, in our view, nothing legally to prevent Parliament from continuing its impeachment inquiry once its internal rules and processes have been agreed upon. We trust in the judiciary to adjudicate this matter, looking at all the facts before it and be able to give a judgment, a direction insofar as this particular matter is concerned. South Africans cannot be footing the President's bill, the bills of Parliament, and any other respondent in this matter. Our call as Build One South Africa is that President Ramaphosa must pay for his own legal fees. It is unfortunate that in December 2022, when this was before the National Assembly, that Parliament and the National Assembly Speaker rejected the Good Party's proposal. What is important from the court document, it is clear constitutional principles raised. That the removal of the president in terms of Section 89 of the Constitution requires proof of serious misconduct.
komiti potlana e sekasekang melawana ya kokoano bosetšhaba e solofetswe go kopana ka la botlhano go tswelela pele ka tshekatsheko ya go fetola melawana ya kokoano bosetšhaba jaaka go laetse kgotlatshekelo ya molaotheo. Bapalamente mo komiting eno ba setse ba tlhagisitse matshwenyego a gore go fetolwa ga tsamaiso go ka diegisa gape tsamaiso ya semolao ya go tlosa moporesidente mo maemong. Mothoetso re santse re le mmogo. Motlatsa tona kwa kantorong ya mopresidente Kenny Morolong a re polao e setlhogo ya mokgaratlhela ditshwanelo tsa baagi Thato Molosankwe ke tatlhegelo e seng kana ka sepe go maAforika Borwa botlhe. Morolong o gateletse gore puso e itlamile go tshwara le go atlhola babolai ba ga Molosankwe. Baeteledipele ba puso ba ne ba gopola molwela ditshwanelo tsa botho yo boleilweng ka go thuntsiwa. E ne le moAforika Borwa yo na rata naga ya gagwe. E ne le moAforika Borwa yo na rata batho. E seng fela ba Mahikeng. A rata baagi ba province ya rona ya Northwest. Jane ke utlwile moruti Moepi a re gongwe bao ba dirileng tiro e setlhogo e ba ka se tshware nnyaa ke a gana. Ba tshwanetse ba tshwarwa MEC. Ba tshwanetse ba tshwara ka ntlha gore ba timile batho ba rona moeteledipele yo tlhaga. We know that this young fellow was very courageous and he was a community activist. And he stood for those who were voiceless, the downtrodden, the marginalized. And as a community activist, we believe strongly that he was also an extension of an eye of government to keep us accountable to the voters. Ba lelapa la ga Molosankwe ba re babolai ba gagwe ba tshwanetse go tshwarwa le go sekisiwa. Kgosi le puso a kgone re lebelele ra lela mme re lela mo go lona ka gore Thato e ne le motho o bua jaanong re kgologeletswe lentle la ga Thato o didimetse mme ga re itse gore ke eng se se mo didimadisitseng. Kgabagare puso ya porofense ya re dipatlisiso mo polaong ya ga Molosankwe di tsweletse mme diphitlhelelo tsa tsona di tla itsisiwe mo nakong e sa fediseng pelo. Sentle English, SABC News, Mahikeng. Babueledi ba moeteledipele wa EFF Julius Malema mo kgetseng ya go senya leina e tlhatlhetsweng ke tonakgolo ya Eastern Cape Oscar Mabuyane ba re Malema o ne a dira tshwaelo ya sepolotiki ka ga bonwenwe tsietso le tlolomolao ya ka bomo kwa University ya Fort Hare mme o ne a sa tlhasele Mabuyane ka sebele. Advocate ka Seboto o nganga ka gore go palelwa ga tonakgolo ya Eastern Cape go gwetla pegelo ya forensic ya 2021 e dirileng gore a phimolwe mo ikwadisong kwa Fort Hare go dira gore ditshwalo tsa Malema e nne tse di sa gobeleleng. O bua fa puo ya ga Malema e tlhotlheleditswe ke pegelo e le gore jaaka Mabuyane a sa fitlhele pegelo e le kgatlhanong le molao o ne a sa tshwanela go bula kgetse. O tswelela ka gore mafoko a gagwe ke tshwaelo e sa gobeleleng le gore ke puo e matla ya sepolotiki. Mr. Malema made the statement in the context of being in East London, raising issues about matters that relate to this province, including the Fort Hare University scandal. And we're saying it's in that context that he's making a political statement. He's making a political statement about political issues in East London. Then that is extracted out of context. Le fa go le jalo, babueledi ba semolao ba ga Mabuyane ga ba dumelane le kgopolo eno. There is no finding of fraud, there is no suggestion of fraud, there is no conclusive or conclusion of fraud having taken place. So even if we were to be generous, which we are not, and accept that he, one, had this report, we deny that, he hasn't proven that, and two, that he relied on it to make the comment, he's gone further than what the report says, and he should not be allowed to do that. He went as far as to lie about what the facts are, and what he has relied upon doesn't support the assertion he made. Ka tlholo mo kgetseng eno e beetswe thoko mme e tla rebolwa ka letlha le le tla swediwang ke kgotlatshekelo. Mothoetso re tswella pele ka dikgang tsa rona.
Ditokololo tsa Botshabelo Amalgamated Taxi Association kwa Bloemfontein tse di neng di nyalantse le ditshupetso ebile di emisitse ditirelo tsa maeto a malele le a makhutshwane di bega gore di tshwentswe ke go bona bapagami ba ba pile le mmila wa N8 go leba ditirong le go boela gae. Bapalami ba ba tswang kwa Botshabelo ba ile ba pateletsega go tsamaya sebaka se se leele go ya kwa magaeng a bone morago ga gore dibese di thibelwe go tsena mo toropong ka nako ya shutdown. Balaodi ba ditekesi ba ne ba inaakanya le shutdown ka go emisa tsamaiso ya ditekesi mme ka ntlha ya matshwenyego a pabalesego setheo sa Interstate Bus Line le sona se ne sa emisa tsamaiso ya sone mo Botshabelo. Bapalami ba supile go sa kgotsofale ka ditlamorago tsa shutdown. Ya ga safari ya holo bani jale rona nthong yona se ntho a se lebaka la rona re magwa ga batla mosebetsing tlameha re be mosebetsing yana jale ya re bola haholo go sekola taba transport go sekola taba ya mosebetsing Bolaodi jwa masepala bo ne ba kopana le boraditekesi go rarabolla dingwe tsa dikgwetlho tse di tlhagisitsweng. National Service Delivery Forum e supile mathata a go tlhoka ditirelo le bonweenwee mo mmusong wa selegae. Ratoropo wa Mangaung o gateletse gore masepala o na le leano la go tlisa tharabololo ya leruri. Re lokisitse mathata a hore shutdown e fihle pheletsong re sebetsane le bone re etse komite tla sebetsana le hore ke ditsela di fitse ba batlang hore re batle re di sebetsa ka pelenyana hore go gona hore batho ba ye mesebetsing, batho ba ye dikerekeng, batho ba ye dikolong, batho ba kulang ba ye dipetlele go gona ho sebeletsa ikonomi ya rona e tsamaya hantle. Balaodi ba ditekesi ba kopile maitshwarelo go bapalami ka go ba tlogela ba sena dipalangwa. Re lebohile haholo, re kopa tshwarelo haholo setjhaba bapalami ba rona hore ebe ba ile ba sitisa matsatsing ana a mabedi seo se ne se mahetleng a rona. Mmuso e go tshepileng o ile wa hloleha hore arabela kapa go bulela monyako empa nthatiso o bontse boetapele hore a re bitse strike se fedile. Go sa le jalo mapodisi a Sonskane kwa Bloemfontein a botse kgetsi ya go batlisisa morago ga gore setopo sa monna se fitlhelwe se rapaletse mo mmileng kwa Phase 10 Bloemspruit. Go dumelwa gore monna yono o tlhokafetse mo nakong ya kgoberego fa baagi ba ne ba thukutha mabentle le mangwe kwa Bloemfontein. Kamogelo Siekwi, dikgang tsa SABC, Botshabelo. Masepala wa Johannesburg o dumetse go nna le tumalano ya nakwana le Eskom mo maitekong a go samagana le sekoloto sa one sa motlakase. Seno ke morago ga kopano ya malatsi a le mabedi ya tsereganyo e neng e tsolotantswe ke tona ya motlakase Kgosientsho Ramokgopa mmogo le meyara wa Johannesburg Dada Morero le motlhankela khuduthamaga mogolo wa Eskom Den Marokane. Tona ya motlakase Kgosientsho Ramokgopa o tseregantse mo sekolotong sa masepala mogolo wa Johannesburg ka go lere maphata ka bobedi go tila kgaogo ya motlakase. Se se latela tsiboso ya Eskom ya gore e tlile go fokotsa go kgoreletsa kana go kgaola thebolelo ya motlakase fa go sa duelwe. Tona ya motlakase a re go latela malatsi a le mabedi ya kopano e na le maungo. Masepala mogolo o dumalane go dira semphato le Eskom sa go tokafatsa thebolelo ya motlakase. The value of this meeting, one, we've been able to find each other, we've agreed on the broad principles, the team will work on the basis of that broad principle so that we avert a catastrophe come the 8th of July, and I'm confident we'll not get to that stage. Tumalano e ke leano la go leka go leretsepa mo go mafaratlhatlha motlakase go tokafatsa tsamaiso ya matlole ka go sešwa ya gore baagi ba nne le tsholofelo ga mmogo le go ema nokeng tlhabololo ya ikonomi ya selegae. Go ya ka tona ya motlakase bo masepala ba le robong go ralala naga ba tsenetse tumalano e ya semphato e o enang le dipholo tse di itumedisang. Emfuleni we're working on this intervention. It's just that in our comprehension of the DAA, we never thought that one of the first candidates will be a metro. Again, I mean, the upside is that once you get Johannesburg right, it means you can get any municipality right. Mayor wa Johannesburg Dada Morero wa mogetse ka tlatsopedi tsereganyo e ka netefaletso ya gore masepala o tla diragatsa tsholofetso ya yone ya go duela sekoloto sa Eskom. Our technical teams will now be starting with the work, look at what our losses, where are we bleeding, what needs to be done, extra capacity, where are we bleeding in terms of revenue collection,
what capacity and support we need in the partnership. Kgonagalo ya kgaogo ya motlakase mo setlheng seno sa mariga e tlogetse dikgwebo le baagi ba tshwenyegile thata. Meya Morero o ba netefaleditse gore ga go kitla go nna le kgaogo ya motlakase mo setlheng seno. We have made commitments to Eskom which are going to be honored. It should not be an issue, so they will have their lights on, especially in the month of winter month. Morero ono o rometswe go kgotla ya masepala eo e tla o atlanegisang ka go saena tumalano eo. Mokatisi wa Bafana Hugo Bruce o solofetse go itsise maina a sa solofelwang fa itsise setlhopha sa gagwe sa bofelo sa metshameko ya sejana sa lefatshe sa FIFA sa monongwaga. Kitsiso e o itlile go dirwa kwa tiragalong ya go laelana le setlhopha kwa Sefako Makgatho Presidential Guest House kwa Union Buildings kwa Pretoria ka moso maitseboa. FIFA e holofetse go humana dihlopha tša dinaga ka moka tšeo di go kgatha tema dipapading tša sebjana sa lefatshe ka di 1 tša kgwedi ya June. Sehlopha sa Bafana se gahlane ka Johannesburg maabane morago ga gore Bafana ba tšwe legatong la last 16 tournamenteng ya AFCON. Mohlahli Hugo Bruce ga se a rate maitshwaro a baraloki ba bangwe bao ba bego ba le mo sehlopheng. I was very disappointed after the tournament. We didn't achieve what we wanted. Motho Boinelo Molebima o latela ka tsa maemo a bosa sala sentle. Ke leboga ke adimile ke le dumedise ba bogedi go gae a re lebelle maemo a bosa bose gonjo fa re lebella mo bogare jwa naga go tla nna le gone go apoga mme bontsi jwa naga le bone bo tla nna le gone go itekanela mme fa re lebella ka moso bogare jwa naga bo tla nna le gone go nna le tlhabo ya letsatsi fa re lebella mo karolong ya Lobopo e tla nna le gone go aparelwa ke mowane le bophirima jwa naga tla nna le gone go nna le mowane me fa re lebella di temperature tsa rona Johannesburg e tla nna tsididi mo mosong ka digata di le 6 go a go di le 22 Free Enageng ke digata di le 5 go a go di le 20 me re lebella province ya Limpopo le teng mo provinceng go tla nna le gone go itekanela Thoyando ke digata di le 12 go a go di le 26 Polokwane ke digata di le 8 go a go di le 22 Mokopane ke digata di le 11 go a go di le 26 mo province ya Mpumalanga Skukuza ka digata di le 12 go a go di le 28 Emalahleni go tla nna tsididi mo mosong ka digata di le 4 go a go di le 23 Sekunda le yone tla nna le gone go nna tsididi mo mosong ka digata di le 4 go a go di le 22 KwaZulu Natal Ulundi ka digata di le 13 go a go di le 25 Port Shepstone le teng ka digata di le 15 go a go di le 23 lebela mo provinceng ya Eastern Cape bophirima jwa province bo tla nna le pula fa lebela Enxuba ka digata di le 8 go a go di le 25 fa lebela Gqeberha le teng ka digata di le 15 go a go di le 22 mo Thapameng lebela mo provinceng ya Western Cape Laingsburg tla nna le gone go nna le maru ka digata di le 9 go a go di le 21 Cape Agulhas ka digata di le 14 go a go di le 19 mo Thapameng mo provinceng ya Northern Cape fa lebela Kukurumane go tla nna tsididi mo mosong ka digata di le 6 go a go di le 25 Calvinia tla nna tsididi ka digata di le 4 go a go di le 22 province ya Free State mo province go tla nna le gone go itekanela Fixburg e tla nna tsididi ka digata di le 3 go a go di le 21 Viepenar ka digata di le 4 go a go di le 22 Megaripdam e tla nna tsididi mo mosong ka digata di le 3 fa re lebella mo Bokoni Bophirima lebella Ottosdal e tla nna tsididi ka digata di le 5 go a go di le 24 fa re lebella Bloemhof e tla nna tsididi ka digata di le 3 go a go di le 25 mo gaetsho maemo a bosa felela fano a re kopane gape mo nakong e tlang.